Kardom pini Newsfast Karbi Anglong berta thanji bang ni lisa missionary rom pipi. Apransi berta thipi pen arju itha. Penapen anutin. Max cekut ke atuma phan ke adima longamat suri isia tangka adai en popu pangdak pon. Karbia jutang pura umpanai alang royalongta bang suri ke thomso se armu okipru pon. Dera aroy adolong tong sikot pen selam serak nang jipura kes esudak pen kehang. RYA kongchun bang bimol singnar lapen EJD amai pru ang tong phangchu atum pen kesodet nong e timung aphan tangka kerabdam. Karbilam arjan nong chethangklong joysing tokbi mate tokbi cinema bangso appear thepen avetanglo. Non berta angton pen arju pon sinna. COVID-19 avur men puthot nangkili thurok ajok pura prek jamahavar bangso ke supen kithia phai arniwang si ke bat pu ajok Assam government pen setame bangso ke sawur kaching rai thek japhan pura sarkar pen pachingi pon bomlo sonsi Karbi Anglong arlo setame bangso wur pen kaching rai thek japhan anutinta kache roktok ke dokenang sot apor lupusi deputy commissioner pen pachingi pon non amat Karbi Anglong arlo COVID-19 positive pangrumpet pen bang phari sira bang thongkep abang phuatum angthek klang pon গুটেৰ সময়তে এটো আইন প্ৰযোজ্য হৈছে আমাৰ ডিস্কৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছে যে এতিয়া যিটো প্ৰট'কল আছে অলৰেডি আমি এবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ ইয়াৰ আগতে তো এইটো ছেকেণ্ড ৱেভ আপোনালোকে সকলোৱে জানে পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা হৈছে চ' টু প্ৰিভেণ্ট এইটো যিটো COVID-19 যিটো ভাইৰাছ তাক প্ৰিভেণ্ট কৰাৰ কাৰণে যিবোৰ প্ৰট'কল আছে ৱেৰিং অফ মাস্ক হেণ্ড চেনিটাইজিং ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং এটচেট্ৰা যিবোৰ আমাৰ মানুহে সদায় আগতে এবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছেই তো সেইবোৰ আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাক টাস্ক দিয়া হৈছে চ' সেই সংক্ৰান্তত আমাৰ কিছুমান অলৰেডি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' ৱেৰিং অফ মাস্ক ইজ মাষ্ট এইটো যি নকৰে তেখেতসকলক ফাইন ইম্প'জ কৰা হ'ব তাৰ উপৰি যদি কোনোবাই স্পিকিং কৰে সেইটোতো ফাইন আছে আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং আগৰ নিচিনাকৈ আকৌ মেইনটেইন কৰা হ'ব তাৰ উপৰি আৰু বিভিন্ন প্ৰট'কল হয়তো ওলাব যিখিনি ওলাব অলৰেডি আমি এটা অৰ্ডাৰ পাইছোঁৱেই আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে তো সেই গোটেইখিনি আমি ফিল্ডত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম 100% ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে ট্ৰাই তো ৰাইজে নিশ্চয় সহায় সহযোগ কৰিব কাৰণ এইটো এটা নিজৰ ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটিৰ কথা আছে প্ৰত্যেকে আগবাঢ়ি আহিব মই আপোনালোকৰ জৰিয়তেও আকৌ ৰাইজলৈ এইটো অনুৰোধ জনাম প্ৰত্যেকে যিবোৰ প্ৰট'কল আছে তেওঁলোকে হেৰি কৰক মাস্ক পিন্ধক হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰক ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰক ছাৰ এই লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা নীতি নিৰ্দেশনা কিবা এই বস্তুটো এটা আমাৰ ছিষ্টেমৰ ওপৰত হয় বেচিকেলি আমাৰ ইয়াত যদি ষ্টেট লেভেলত লকডাউন দিয়ে তেতিয়াতো আপোনালোকে গম পাবই আৰু ইয়াতো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতো দিয়ে সেইটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটৰ ফালৰ পৰা হয় তো এইখিনিত এটা নাম্বাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি কিমান নম্বৰ হৈছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি হয়তো লকডাউন দিবলগীয়া হ'ব এতিয়ালৈকে আমাৰ সেই সীমাটো পোৱাগৈ নাই যদি পায় নিশ্চয় দিব বা ষ্টেট লেভেলৰ পৰা কেতিয়াবা তেনেকুৱা ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে আৰু ল'লে আপোনালোকে লগে লগে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ জনাব আৰু ছাৰ অহা যোৱাটো ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কথাত বিষয় আছে নেকি সেই গোটেইখিনি কথাই কৈছোঁ যে সেইটো প্ৰত্যেকটো এটা নাম্বাৰ গেম এইটো যে কিমান মানুহ ইনফেক্টেড হৈছে কিমান মানুহ হস্পিটেলাইজ হৈছে এটা ফেটেলিটি ৰেট কেনেকুৱা সেই গোটেই বস্তুবোৰ চালি জাৰি এটা ষ্টেট প্ৰট'কল থাকিব ষ্টেটৰ পৰা সেইবোৰ ডাইৰেকশ্যন দিয়া থাকে যেনেকৈ আপোনালোকে গম পালে 100ৰ ওপৰত যদি এক্টিভ কেছেছ থাকে তেতিয়া স্কুল যিটো প্ৰাইমেৰী স্কুল ক্লাছ 5লৈকে বন্ধ দিয়া হয় বন্ধ কৰি দিয়া হয় সেইমতে আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত অলৰেডি হৈ গ'ল কালি এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছে আপোনালোকে জানে তাৰপিছত 300ত কিবা এটা আছে তাৰ ওপৰতো আকৌ বেলেগ নতুন নতুন অৰ্ডাৰ ওলাব পাৰে সেইমতে হৈ থাকিব ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টেই হওক বা ইণ্টাৰ ষ্টেট মুভমেণ্ট যিবোৰ আছে সেইবোৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বন্ধ কৰিবলৈ কনচাৰ্ণ অথৰিটিয়ে যেতিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব আৱাৰ টাস্ক উইল বি টু ইমপ্লিমেণ্ট ইট ইন দ্য ফিল্ড থেংক ইউ
West Karbi Anglong Amria Hawar Pini Rache Tongpet Langroi Ok Pruponlo Labangso Oki Prupon Laki Bersingki Center Development Committee Tumpensi Patirpi Rong Troxi Arat Okiri Aning Kehangatum Kedu Open Ajok Oki Pru Along Chetong Dun Abang Pu Bang Suri Ketom Arat Doko Athema Sowai Arlo Kedu Pinang Anaradatum Chetong Dun Rinti Lapen Umpanaya Rong Lason Thak Thak Si Ulukun Arlo Kedu Rong Kedu Anta Pinang anatum cetong dun rinti labangso oki pru lake umpanay alang roy longsi ruponlo Karbi ok pru lake council pentame arni hot ponlo setame rong rup arlo akisum dokok pen ajok apora tengpen pru ponun edat lukuta Bersingki Center Development Committee amai phu Dilip Singh Hanse pen than pachingi pon pherangke atum tame ok Kinep dunji pura adimaklong an palidun rinti pherangke atum ke thekdun long atengki oki pura long munida phai ke ong pik ajok inut pen 250 gram mati poa isi akikom ne long pon lapen lapuan chot ke long tami aningarong rinti athe rat pen ok kinep aningarong chingnek chingni bisar dorbar anta do thailo oso sarlar lapen kedang lok aklim angphar Khetri Montri, Sorkari, Sorkaman, Lapen, Sar Eng Saru, Atum Anta, Okinep, Aning Arong Pen, Nebdun Rintilo. Umpanay Pen, David Singh Teron, Newsfast Karbi Anglong. Kheroni Lapen Dongka Mukam, Adak, Kacheleng PWD ato Waradak, Dera Aroy Adolong, Ningkan Isi Suseka Hino et Apitam. PWD Department Atum, Thangnat Asai Kidengpon Avi. Nijang Karbi Anglong PWD Kheruni Subdivision ke Parlo Jengkha pen Dongka Mukamadak Kacheleng PWD ato Warpi Harlong Sora Arong Adung Kedo Dera Alangroy Thengpi pen Kedon Adolong Thengpi Kethuet Chebeng Lablo Lapen Kanhok Thektik Setami PWD Department ahin pen kasalok thujia phan thang nadasai dengpon pe bangso atowar arniwangta suri suri amunit lapen suri suri hemkonglong mate gari motor cheleng pon lapen school kachar liaw somaratum tami school kedam kewang kachehelat lapen arleng kethiatum tami labangso adolong si chehelat lo lapen pherememe anpin lo labangso thengpia dolong kahinu cheklojon thom pleng era phitame PWD Department ahin pen nangka humri avipin lang Lasi, Pini KSA Jengkha Aropi, Mei Phu Bilton Ronghang Lapen, KSA Klembang Phu Atum Humri Damsi KSA Jengkha Aropi, Amai Phu Bilton Ronghang Herangke Athengnu, Kaningje Pon Alam RG Senang. Dakpen same dongka punon hamren punon kacheleng atowar. Asila dak son ke son thengpi dolong kera kabarak rai. Apor son ke thelong mage ning duglo. Asi Ilitum da Karbi song mate KSA pen same tum consular sor phane chunimi kang tum asodilong tongsukot me nangge oji phala pen nang langji phani chunimi lo la pen ke adak homosti MEC same adak hamren homosti MEC e molsing timung ke hai same alangli ame thang homosti long as pan ke chelang le je la pan dilong khai no osomar mi school ke dam ke wa same pan na khai no same alangli ke lang don pangkre poke nitum Karbi song som ning duglo la pen ke nitum Laso adelong pini nitum lang lo penong si non tong se kodong si ang salam le nang TRJ polong de nitum anse sodak chisong me chisong ji la pen ke to warang kha tame rang khang nang ko la pen ke to warang kha pen upine lo order na me tum han hemang sam nang peng na me tum laso rata join ne khai joni pen nitum dunai se me nitum dui to me tum chak lo la pen ke ada same pini pen ko ori lang polong de tum anse si ke song si nitum chisig lo Dongka Mukam pen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong. Karbi Lam Arjan Along Chipaduk Nong Kachithangklong Lapen Anparta Alang Lige Director Producer Kaselam Abangphu Joy Singh Tokbi Cinema Arta Phokepra Hini Bangso Pirthepen Asangtet to Endetlo Alang Lige so Ningkan Isi Soselo Lapen Kapre Hospital Along Anta Sechelang Damlo Bonta Tangka Kadure Jok Alang Lia Phan Parengun Edetlo Pinpur me alangli ahem asor council along keja team Karbi Anglong atum along anta kera phanglo sita thangnat RD kipi abe pusipu ningkimi pen MSc Dorsing Rong Hang Lapen achor atum suri ingkoi Guwahati Rong Supialong se kachelang ahut pipen majokta kerabdun abangawe pu film cheparjan Dilip Be Rajib Pro haihuyatum nanglanglo Lapen rablo pusi ahem asor ningje alangli tum ahem dipu
plim plam lang so lapen ahem binong ki tarabasa pusipu arju icha Isu ke chu neng festival la sanu weglo ama ning ke hor terang hema dukan ta hor ka chu na ada ha pen bang thom ho gi jun ki gelas sisi ama ning ke lai nur bang pu to pon chit ho ne hem chi bang ju lo hem nang ke le pen tu kan ning ke bang ka vian te vi lo ke la so pen ma ke su ke chi lang he min e da lo ke doktora to ke no ning kan si so se lo ho ni li tung ka chi la la an pen ke nilo doktora tung he pilo ke pu ke bang he pensar pu ko Ente la consil pen pina nagrap do manale. ave aleng the tum nang ke rap pu ji pu peta hala dorsin hang ran nang pi pa junu ka ta dorsin hang bang suring koi nang thot tini ma tum mukha bi kham ha jon tum hai ba la hai tum nang pi rajib kro tum hai ta ba chi ba kile ma sor tum hai chi ba pa junu ka ta Enenal dom chiniate bote bap ke cholong posono bo. oh ba chulong ma pusi ma thai lo ti la so hor jun det pe na ma anke aning ke bang ka viang se ma se ni li ba chulong bon pusi tin ko lo ang ka bon ta ke do lo hala ka tang film ta kalang lo am pen ke hala ke ni album ta la ni ka ching hon rui piang lo harai po pa he la ta la si bonai lo anke hala dui lang ho kang hona bin bu ta kalang lo অসমৰ বাংকল নহ bang tro ala so marai si nilente nili pu he no dak lo hilang ke nili wer lo Kalang lo. lo me dipu pen pangkas deka Newsfast Karbi Anglong Kiling Nokhum alama intur ponsi Lo Samson Kiling ahin pen alang lilong kacerap kacetodun sar et Kiling lapen arisang huatum anarlo malom pen Kiling arna mapan thok jir ponlo aron bari matumahin pen lapen thu Christian atum abangta Jisu arna mapan ardom ardi ponlo lasonsi prekjam aron atumta methang arna mapan chardom ponringti La Sophie rat amai cheng ponsi Samson Kiling mai chari ponsi sar et Kiling pen aluhi pachini ponsi La Solong aluhi bidisar khoi Kiling Bordai Kiling Sona Singh Kiling Rajesh Kiling Rong Asar Har Singh Kiling SGB Singh Kiling Babu Kiling GB Jona Kiling GB Lapen kethe kiding atum chetong dun si mayalong RDP dun La bangso Kiling Nokhum Chingrum Amayalong Karbi Anglong pen Anparta Kapreka district penta chetong dun Labangso Amayalong Bangsuri isi sose chetong dun si penang an alam chingwai chingsai padopon si la solong choran esan cho jun rapet si mai mesen ing samjin pen pachun pon hanjang langso pen Bishnu Lekte Newsfast Karbi Anglong normal lomso phan beer tang ton sina Good news. There is good news for the people of Dipu and Manja. JCB and dumper will be available on rent. For more details, please contact 9365962 Thank you. beta kang ton pen ang chirui thulu Jangmipo ni phai crate tropen ni phai cleaner cap arni an SCA amai kang ni pon mesen mi at pen kapachun labangso mayalong New Testament mega audition ing pupon asai sakasep akhaya tumaphan panong piponsi lamjai sarpo reverend ne ing jakhub paite ahin pen ing pupon lapen thu sakasep kapaphi hub akhai alamaki ansose kapangcho ponjia phan ke tokelang kapaphrang ponjia phan ta mayalong kaching wai chepa tepon mayalong aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Teron Border Board Chairman Richardson Hanse Lapente Tebok Terai Sakasep Akhai Kidoan Lapente Northeast Angkangpi Nagaland Assam Meghalaya Mizoram Hei Huipen Bangsuri Sose Armu Chetong Dunsi Jangmipo Niphai Greener Cap Arni Meet Mesen Pen Mai Pachun Pon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Manjapen Dilayadak 14 mile
Dikrong ahawar kathar intiarong amekar babutimung lapen purnima teron pietu masupo adakvam amen nong itimung arta krehini alangkidam tang ningkan plipen kisu kacholong lok ajok penang an kisung cicak nanglo kacethan atengke kisu kacholong ahutke asap-sap angbop sikilong bonta aphike amek ingdang bomajok archithok abang arjon anta amek ciman laplu bonta isi hini doai hidun pen asap akimi dulu bonta aphike akeng pholong si amek dutulu nonke akeng anta damun edetlu lasojok nong itimung abang kisu cicak nanglu lapen asar buraba butimung abang ta kiduk det ajok si cilang long lidetlu anparta kidam tang irui hini aprang thengpi arong along pen kiklu ajok nonke akisar abang ta kisu cilang imovedetlu lasojok RYE kongchun bang bimol singnar lapen EJD maipu angtong thangchotum pen asapsu kirap kapazir kikang lapen kisudet asarpi sarbura to pen kachoro pazir pon anparta kisu kachalang jephan council CM tuliram rong hang lapen EM imisiatuma phanta kirap chohang pon lasi kumatni ningki mepen kirap kapali jephan bank account 744 301 0042 308 IF SC PUN B0RRBA GB Kinang Sot Abirta Kirip Japan 6026 377 493 along Humri Japan si Chuneng Rilu ladak pen aku apu asom thosi ladak ta la puwang bom lo sorbom men bom lo citrek bom bo daan jutkol daan mider lo aku ladak pen la ardak long belahan lo la da abdi belong son thol la ardak long ta la dak pen ching lo la daan inton ko aku la pu pen ching thuai phit aku la pu ta la daan inton ko amang ke la dak ta la non son lo la dak son lo mi et pen aku non la akeng phulong aku non la da akeng phulong chu aku dut ko le lo laking phulong so ningkan kanon man la dak bang ningkan hini bak do pu bon la dak bang ke ningkan isi da ningkan si la buson se citrek boy ya lo non bang la dak bang las lo ningkan pli lo bimar ata bang la susu bang an bak du pu si ni lige ini lo silang tek teong si kini lo non jeneba non RYE elapen e kupilo AJD asong pen niliphan nakirap ison Nijang Karbi Anglong 1 number Duaramla constituency arlo dikisar Jonasing Bearong kedamtang jangmi poni phai trainer cap arni rongruk isipen nibot rongker karkli thokjir pon bangso thokjir pon det pen puthot rongrup risonimso kedoan atum pen ningarong ajepen lunkan amalin pedopon bangso lunkan amalin along dikisar Bearong asarthe Jonasing Be ahin pen lunkan amalin ingpu ponsi ason kilun kikan kachipati padu ponsi keongdung kan bang phu kan bang phiatum chepati dunsi kikan ke thek abang phuatum nong e chepalong ponsi lunkan amalin ingsamjin pen pachun pon wothat langsu pen rajan ronghang Newsfast Karbi Anglong Pinya beta lansi pajulo dumithang me kardong